ngāta waka, ngā mana ngāta pu, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku, o pai rau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei tawira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei pūkenga, ki runga ki e nei wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takoto ake nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei tawira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o wēnei ihu, o wēnei tawira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke. Whāno, whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kuariro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai, taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tūnei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmutu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki a haue, he aha te mea nui o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi, te wakapono, tumanako, me te aroha. Kia ora koutou katoa, ko Tāla Leo Sapili tōku ingo, and I will be hosting this afternoon for the Te Wānanga Aotearoa graduations for Tamaki Makaurau 2020 to 2021. Te Wānanga Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times, we need to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, tauira, and families. Today is the 11th of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for the New Zealand Certificate in English Language Level 4. Before we commence with presentations, we'll cross over to Eduardo Mariano to address our graduating tauira, whānau, and viewers. Ko te mihi tenei a tākou na kau kia koutou katoa, e whakarangatira nei i tō tātou hui huinga tēnā koutou katoa. He taka pau ma tauranga he whānau huarewa kia angitu te tauira. The kaupapa of Te Wānanga Aotearoa is enshrined in our vision of whānau transformation through education and our mission of tauira success. It's through the power of education that transformation happens to not only those who are engaged, but also their whānau and iwi. As graduates, you now have the power of education. You will know yourselves and you can provide for and serve your whānau. You will become role models for your whānau, role models for your hapu and iwi, and for your community. We are here tonight to celebrate with you and to congratulate you on your achievements. We wish you all the best for your future endeavors. Ma te kimi ka kiti, ma te kiti ka mohio, ma te mohio ka marama, no reira e te whānau. Nei rā te whakamoemiti kia koutou katoa, me o koutou whakatutukitanga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Mari
Ngā mihi Eduardo, thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implements your guiding words within endeavours to further enrich their lives, practice and educational journey and pathways. Ngā mihi. I now like to cross over to Vanessa, Chairperson of Council Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of the New Zealand Certificate in English Language Level 4. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere taniwha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paiaru o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will cross over to Richard Kang, James Zhu, and Lidu Gong to call our graduating tauira of the New Zealand Certificate in English Language Level 4, General, Employment and Academic, to be awarded with their tohu. Asuka Nakamura. Po Bing Sun. Po Su Sun. Qiao Ying Chen. Chie Shinoda. Chuang Zhao. Da Fan Zhou. Dan He.
Diana Ramauka Gordon, Fang Yuanchang, Fen Chen, He Yun Chue, Hong Mei Ruan, Hua Peng, Hua Ping Chen, Hui Li, Hyo Jung Yun, Hyun Sun Lee, Jia Nan Lu, Jian Fen Mai, Jie Su, Jin Shen Dong, Jin Hua Jiang, Jin Song Huang, Jun Zhang, Kumiko Eng, Kun Deng, Kyung Suk Kim, Le Zhang, Li Hua Gao, Li Xin Zhang, Lyubika Milivojevic Polexik, Mai Dixon, Meena Prakash, Misato Wanabe France, Moe Sato, Pang Yuling Cheng, Paula Valeria Velasquez Popoletti, Qing Lin Yang, Qing Zhizhou, Qiong Zhao, Ruchira Nisanki Jayasekera, Saira Wakas, Se Jin Han, San San Wang, San Ying Wang,
邵刚章、税王、苏明川、秦英翠、Soya Day、苏 Kim、苏金박陈하유、陈희리、덱우김、大찬黄昏、天宇王、魏蔡谢、魏兆邓、小君堂、小宋末、新黄、新吴、新梅章、新元成、宣君流、严凤流、严洪武、严纳业、燕霞卫、雅庆章、예큐로이、이안甲、英章、英立少、英英度、袁元礼、岳桥旁、于君流、Yulia Sergeyeva、云曲、Jeba Asani、Jelka Miscevic、赵梅然、郑州、中华路、
Ada Sakatova, 爱华章 Akiko Narita, Caroline Huck, 曹雄和，陈沈，陈平章 Claudemiro Nascimento, Fatima Sadat Alavi, 刚李 Gwynhee Kim, Gloriana Marie Tupou, 汉 Chung Choi, 韩刘 Ho Yong Do, 建平冯，杰东，杰奇，景刘，金惠王，朱 Hyun Kim, Justin Zheng, Kirthi Velapuri Kamaj, Kiko Sasaki, Kinhwa Peter Chong, Li Chen, Li Fangzhong, Lin Li, Lyudmila Kuznetsova, Man Okno, Marlies Andrea Abhaba Rees, Mu An Suk, Myung Suk Park, Natsuki Fendick, Noriko Ikita, Olga Timchenko, Pamela Alejandra Patars Campbell, Qi Wang, Qin Zhu, Rosie Maria Magdalene Avery, Saklaila Koftua Paleko, Sia Shady Mosaibo Galibi, Su Mei Ma, Tatiana Mihailovna Batakova, Tatsuya Inoue, Talita Vi Lilo, Venitutai Nikia Tito, Wan Peng Chen, Wei Feng, Wei Ma, Wong Bong Li, 小棉锅，小夏奖，新王，薛燕鹏，雅池流，亚丽
欧阳，耀平章，Yok King Wang，袁周。Akiko Ichikawa, Alexandre D. Carlos Magalhaes, Ali Asghari Atai, Anna Karina Diaz Sassi, 鲍云晨、Bomi Kim、Diane Caroline Koraleski Dorsey Santo Ferreira、Gush Hui Tin、汉王、Henry 魏明欧、Hyun Po Huang、洪州、Lavenia Stieglik、英珠 Choi、Yong Fiala、Jin Seong Yu、金李、静茹、金辉丽、君凤照、君灵照、Kyum Ak Park、来福玉、凌晨、零零照、洛王、Mihaela Claudia Dodu、Maya Anju Chang、Nam Su Lee、Naoko Harada、Nicole Alexandra Sukanto、裴元晨、彭君晨、钱沈、
齐路东， Real Joy Pomida Vanalaso, Rosana Isabel Amparo Hidalgo Campus, Sedbile Nam, Sandro Sylvia Velasquez Rodriguez, 邵河流， Shin Hee Jin, Shiro Sasaki, 树原曹， Siti Shiana Muhammad Zuvia, Su A Yo, Sanda Kim, Tian Chen, Tian Tian, Wei Liu, Wen Yue Zhou, 小路遥， 小云流， 星伟， 欣欣菜， 旭雪孙， Yamama Jamal Ahmed I Hillway, 阎王， 艳阳， 易文代， 严永业， 玉霞， 玉凉菜， 朱瑞宙， 郑凯王， 志晨， 志杰流。That concludes our presentations for the New Zealand Certificate in English Language, Level 4. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on your achievement and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare.
Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino, ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini rua, ki te paumua, whitiki nāne, te rā, ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei, kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua ki a tīna, hui e, tai ki e.